priprema, to je priprema kompletnog naroda za nešto. Ja mislim čak da ovo što su uradili sa pelcovanjem, da im je to uspjelo bolje nego što su oni sami očekivali. Dobar dan, poštovani gledalci, ovdje imam sa sobom gospodina Vanju Eleza. Hvala što ste došli da gostujete. Hvala vama na pozivu i uvijek je zadovoljstvo gostovati u emisijama koje se bave teološkim temama, jer tako nečega nema u mainstream medijima, je li tako? Sve je vezano sa Bogom i sa Svetim pismom zabranjeno je u mainstream medijima. Da vas pitam, dosta ljudi se pitaju, zašto je Bog dopustio rat u Ukrajini? Ko se pita? Zašto je Bog dopustio rat u Ukrajini? Pa Bog nema ništa sa ratom u Ukrajini, on nije ni dopustio, a to je jednostavno stvar koju su ljudi proizveli kao što su od početnog grijeha. Bog se u te stvari se Bog ne petlja. Ljudi pogrešnu percepciju imaju o Bogu i percipiraju svoje vlažne snove, prenose i na Boga, zapravo rade suprotan proces. Mi smo stvoreni na sliku Božju, a ljudi pokušavaju svoju sliku naopaku da prenesu na Boga i da onda predstave Boga takvim. Ljudi su sami doveli do toga da su proizveli ratove kroz istoriju, to Bog nema s tim ništa, a da se Bog petlja tek tako u sve okolnosti, on naravno neće, jer on nam je dao mozak, dao nam je pamet, dao nam je da se mi sami izborimo i da sami stvorimo bolji svijet, a kada mi sami stvaramo, onda je tu i Božji blagoslov. Kako ljudi su odlučili žive bez Boga, nema Božjeg blagoslova i onda se zna ko je tu na sceni i ko proizvodi ratove i ko je uništitelj od samog početka. Tako da što se tiče toga zašto bi Bog spriječio nešto što nije radio, Bog ima svoj plan koji je napisao u Svetom pismu i on se vodi tim planom i kao što vidimo prema tom planu sve se dešava, a i samo Sveto pismo je napisano u Matejevoj knjizi 24. glava kada Isus govori da bit će ratovi veliki pre dolaska samog Hristovog. Mi mislim da bi hrišćani kada vide da se sve to dešava u životu treba u stvari da se raduju, jer to zlo i ta napast mora svakako da se desi pre Hristovog dolaska, taj otpad, tako da što se pre približava otpad, približava se i Hristov dolazak. Tako da to su pitanja, znate, ovih ateista koji pokušavaju da se ubace u teološke vode pa da oni kao postavljaju pitanja, ali pogrešno je pitanje, promašena je tema uopšte. Zašto Bog ne uradi ovo, zašto je Bog dozvolio ovo? Dakle, vi kad napravite nešto i dobili ste, pazite, Bog ne ide protiv ljudske volje. Dakle, čovjek ima pravo da ne vjeruje u Boga. I sad oni koji ne vjeruju u Boga traže od Boga da nešto uradi u njihovom životu. Pa naravno da neće. Jer oni su dobili slobodu i potrošili su je na gluposti, na majmunologije, na razne druge stvari, a nisu je potrošili na stvaranje dobrih ljudi, na ljubav, na stvaranje nečega korisnog. Nego, kao što reče Bog u Svetom pismu, kada je hteo da uništi svet, pa nije mogao da uništi pravednog Noja, onda je rekao i zažali Bog u srcu svom što je stvorio ljude. Tako da ljudi pokušavaju da svoje zlo prenesu na percepciju Boga kakvog oni zamišljaju, a Bog nije uopšte onakav kakav ga ti ljudi predstavljaju, već je Bog sebe opisao u Svetom pismu. Zašto postoje toliko ateistička učenja u školi? Možemo da vidimo da se dosta propagira teorija evolucije. Koji je glavni razlog za to? Pa, glavni razlog je što je narod ateističan. Dakle, zato što je narod dopustio, ne samo što je ateističan, narod je dopustio da ovo sve što mu se dešava mu se upravo po prokletstvima iz Svetog pisma. Dakle, i to što su abortusi, što se narod raseljava i što ništa narodu ne polazi za rukom, što ima velike nesreće, to je sve razlog svega toga su prokletstva. Vi kada pročitate u Svetom pismu, dakle, Božje zapovesti i nakon toga blagoslove i prokletstva koje je Mojsije pročitao, šta je Bog rekao, šta će se dešavati ako se pridržavaš Božjih zapovesti, to su blagoslovi. I nekada je i nad srpskim narodom vladali blagoslovi, bilo mnogo dece, širila se država, bili smo ugledni u celom svetu, napredovali smo u svim sferama, napredovala i industrija, dakle raznorazna i poljoprivreda, bili smo priznati od celog sveta kao jedna uspešna nacija, do danas, do ovog srozravanja kojeg smo doživjeli, koje je možda najniže u
istoriji srpskog naroda i zbog toga su i granice takve kakve su, zbog toga i raseljavanje takvo kakvo je, zbog toga se sve nedaće dešavaju i kao što Bog kaže, ako se ne pokaješ i ne okreneš Bogu nakon svega toga, onda će nastupiti 7 puta gore. I narod uvijek misli da ne može gore. Tako su mislili i za Slobodana Miloševića da ne može gore. Pa je došlo i bombardovanje, još gore. Dakle, uvijek može gore. Tako su i oni u Drugom svjetskom ratu mislili da su balkanski ratovi nešto najgore za srpski narod, pa im se desio ponovo Jasenovac posle toga. Dakle, može gore, nemojte da se kirate. A narod se trudi da prkosi Bogu i misli, a Bog jednostavno postavio te zakonitosti, dakle, to je kao sila akcije i reakcije. Jednostavno kako se ponašaš, tako i dobijaš. To je ono što u nekim novim istočnjačkim religijama zovu karma ili u fizici se to zove, jel tako, sila akcije i reakcije, to jednostavno tako funkcioniše. Postavljena su pravila i vi znate sve što postavite gore da padne dole, jel tako. To su jednostavno zakonitosti koje postoje. I zbog toga se to tako dešava, a narod kada se popravi, pazite, narod je dopustio, evo u mestima u Srbiji, primjera radi, vi imate tamo Gornje Nedeljice gdje se iskopava litijum, gdje ljudi treba da poumiru svi, da im se uništi priroda i tamo pobjeđuje ova vlast koja je to sve dozvolila. Pa šta onda takvom narodu vi da ponudite? On ima izbor. Narod ima izbor. Kao što je Lane Gutović predivno rekao u onom jednom svom gostovanju. Pa bili su izbori. Pokazali smo svoju inteligenciju, pokazali smo ko smo i šta smo. Isto tako i 90-ih. Bili su izbori, pa je narod izabrao najgore ponovo. I sve dok god se tako dešava, vidite, postoje neki narodi uspešni na svetu, mada evo sad u posljednje vrijeme globalizacijom i ti neke uspešne nacije su pokazale svoje slabosti, ali postoje uspešni narodi koji, primjera radi, u Švajcarskoj je jedna divna situacija kada se stvorio veliki višak u budžetu države, pa su oni htjeli da podijele svim ljudima po 3000 franaka. Pazite, to je nevjerovatan iznos novca za naše prilike. Da je bio referendum i narod izglasao ne. I to sa velikim procentom su glasali protiv toga. Zašto? Pa zato što jednostavno neetički je da ljudi koji ne rade, ne trude se, ne ulažu nikakav rad, dobijaju neki novac. Ja se zalažem za to da ljudi imaju neko socijalno primanje koje kako bi bili socijalno obezbeđeni. Ali ne na takav način da im se daje neki novac koji će potrošiti na budalaštine. Jer vi imate, pazite, u ciljnim dokumentima imate kad je uništavana Jugoslavija još 60 neke godine da piše finansirati ih do totalnog uništenja. Dakle, kada ljudima dajete, pazite, ja sam radio dugo u igrama na sreću, organizaciji tih igara na sreću. 98% ljudi koji dobiju glavne premije na lotu imaju propašten život. To je nemačka statistika bila. Pošto kod nas nema ni statistike, ljudi se kod nas ne bave ničim, ti sociolozi završavaju škole, nikakvog rezultata od njih nema, od majmunologije ne može biti nikakav rezultat nego da postanemo kao majmuni. Od tehničkih nauka vidimo da nam se putevi srozavaju, da nam padaju brda na puteve, da ispucaju putevi posle par dana, ne daj Bože kakve teže katastrofe, vrlo brzo da nam se desi, tako da svo znanje koje mi imamo očigledno neadekvatno, neprimenjivo i kao što Bog reče, učeći se svojom mudrošću zanemariše Božju mudrost i onda postaše budale. Dakle, ljudi koji pokušavaju svojom mudrošću da se takmiče, onda pokažu samo na kraju kolike su budale. Da li je moguće da neko veruje u Boga da nikad nije pročitao Bibliju? Naravno da je moguće i takvih primjera ima i u samom Svetom pismu. Dakle, svi ljudi koji su spomenuti u Svetom pismu nisu čitali Sveto pismo onako kako mi imamo. I tamo recimo možda Melhisedek je jedan od najočitijih primjera čovjeka koji dolazi iza kog oni ne znaju, ali ispostavlja se da on veruje. Moralni zakon je jednostavno nešto s čim se ljudi rađaju, što ljudi prepoznaju, što ljudi znaju. Dakle, u svim civilizacijama čak koje su bile odvojene na različitim kontinentima postojale su iste neke moralne norme. Tako da to je nešto što je najvažnije. Međutim, naravno da je ovo što je Konstantinovo hrišćanstvo koje je uvedeno kasnije, koje je uvelo sve paganske mitove i rimsku kulturu u hrišćanstvo moderno, dakle svo koje imamo, ono je postalo suprotno suštinski onome što je Hrist propovedao, tako da su ti kultovi i ta paganština je postala primarna i postala je osnovna, a ono što je glavno zapravo što je Hristova misija bila, to je zanemareno, stavljeno u drugi plan, tako da vi danas kada pitate nekog od hrišćana
po šta je suština njegove religije, on će vam vjerovatno govoriti o farbanju jaja ili uskršnjom zecu ili tako nekim glupostima, neće znati uopšte šta piše u Svetom pismu. I jedan još frapantan podatak, recimo iz Amerike 90. godina, kad su pitali u Americi koliko ljudi je zaista pročitalo Bibliju od verujućih hrišćana koji svake nedelje idu u crkvu, dobili su neki procenat od manje od 5%. Tako da svi ti ljudi koji dolaze tamo, oni to smatraju, čak u Švedskoj je napravljena ateistička crkva, gde ljudi su shvatili da im je neka duhovnost potrebna. I onda su krenuli da imitiraju tu hrišćansku duhovnost, ali se je napravili na ateistički način sa bendom, jer po ovim američkim crkvama i postoje bendovi koji sviraju, dakle, ali duhovnu muziku, a vamo su doveli da sviraju običnu ovu svetovnu i eto, na kraju zamijenili su ono smisao u suprotnost, dakle, njenu su napravili i suštinski mi imamo da danas hrišćanstvo kada ga gledate, dakle, malte ne sve crkve i denominacije su postali suprotnost onome što piše u Svetom pismu i najstrašnija stvar koju naročito posvećujem pažnju u posljednje vrijeme je ta da nekako nevjerovatno hrišćani se svi kunu i svi vole Hrista, ali mrze sve što je Hrist radio. Dakle, sve držanje zakona i sve čega se Hrist pridržavao, sve to mrze i to im je sve gadno, ne znam, od držanja Božih zapovesti, nejedenja nečistih životinja, držanja 7. dana za odmor, ne znam, obrezanja, svih tih stvari koje Hrist zapravo ispunio i koje radi u životu, to se hrišćanima sve gadi, a nekako im se kao sviđa Hrist. Tako da mislim da u biblijski Hrist i taj Hrist koji se po crkvama propovjeda nisu baš ista osoba. Kako je Bog bio rođen? Pa to je sad rečenica malo za koju treba dublja teološka analiza uopšte šta je percepcija Boga. A to kako je Bog bio rođen, to sad opet zahtjeva da analiziramo. Ne možemo tako doći do pitanja zato što moramo da izanaliziramo situaciju pre toga i moramo da vidimo percepciju toga šta je Bog, šta ljudi pretpostavljaju za Boga. U različitim kulturama su različiti bogovi i različita su očekivanja od Boga. I različito je kako različiti narodi očekuju šta očekuju od Boga. Pa evo, da samo kažem primjer, šta očekuju hrišćani od Mesije. Hrišćani očekuju od Mesije da on bude u nekom tom, zato što je kroz grčku kulturu nama donesena priča o Hristu, i onda su naravno Grci prebacili svu težinu na filozofiju i na to šta je zapravo Hrista. Jevreji od Mesije očekuju da im bude car kao što je bio David i da ih oslobodi. Jer su te Mesije koje su oni do tada imali, jer u hebrejskom tekstu jasno stoji da je David Mesija, da je Solomon Mesija, jer su pomazanici, na hebrejskom znači pomazanik. I njega je pomazao neko, tako da ta percepcija o tome šta je Bog između Grka, Evropljana, Rimljana, nasljednika te grčke kulture i bliskoistočnih naroda ili recimo dalekoistočnih naroda je totalno drugačija. I svi žele da učitaju svoje viđenje toga šta je Bog u to kako oni percipiraju Boga. A to na Boga naravno ne utiče jer je Bog jasno napisao u Svetom pismu, pa ako hoće neka pročita, opisao ko je, šta je njegova funkcija, da je stvoritelj, da je dakle stvorio i vreme i prostor, a ljudi pokušavaju da ga zaključaju u vreme i prostor, što je nemoguće, jer Bog nije ograničen vremenom i prostorom. To je sasvim jasno od prvih biblijskih stihova u početku reče Bog stvori nebo i zemlju, tako svetlo i tamu, tako da nelogično bi bilo da bude ograničen svojom tvorevinom. To bi bilo kao da vi napravite, ne znam, kuću ili neko zdanje, onda budete ograničeni da ne možete da ga napustite. To je suludo. Ali to je percepcija ljudi koji Boga spuštaju na nivo, na ljudski nivo i to vuče opet poreklo od te grčke filozofije gdje je postojalo vrijeme bogova, pa vrijeme polubogova, pa vrijeme heroja i tako dalje kroz te grčke mitove i naravno da sa Konstantinom u hrišćanstvu ulaze ta verovanja, kao što i verovanje u sudbinu, naravno koja je paganska jedna koje je pagansko jedno nasleđe koje je uvedeno u hrišćanstvo i koje su suštinski suproti sa svime što je pisano u Svetom pismu. Ali vi ćete danas vidjeti kad god vidite vračare ili neke što proriču u budućnost, gledaju karte da iza njih imate kompletnu ikonografiju, imate sve te neke relikvije za koje oni smatraju da su svete.
Kako su masoni uspjeli da zauzmu edukativni sistem? Dosta vidimo šta se uči u školi jeste masonsko učenje. I zašto se to događa? Zašto nije hrišćansko učenje? Oni su zauzeli tamo gdje su mogli da zauzmu. Tamo gdje su narodi loše karaktera i gdje se ljudi nisu borili, tamo su zauzeli. Ne vjerujem da su zauzeli u nekim ozbiljnim državama, tipa recimo pa moguće da jesu sad u posljednje vrijeme i recimo u Iranu ili negdje na Dalekom istoku ili u tim zemljama jakim, tamo nisu zauzeli. Imate vi, ne znam, u Izraelu naravno, tamo je Tora temelj za izučavanje bilo čega, iako i kod njih ima svega, ali vi imate alternativu. Problem kod nas je što mi nemamo alternativu. Vi u Americi danas recimo imate da možete ići u public school, u javnu školu, možete da idete u crkvene škole, jer sve crkve ozbiljne koje drže do sebe gledaju da imaju svoje obrazovanje. Svi najveći, najjači i najpoznatiji američki univerziteti do dan danas su počeli kao crkveni univerziteti. I Yale, i Harvard, i svaki od njih. Dakle, kao što je kod nas nekad, pazite, bila je kuća mudrosti u Bagdadu, mi smo nekad kao Srbi imali svoje manastire, svoje crkve koji su bili pijemont tog nekog obrazovnog sistema gdje se izučavalo, danas nema. Danas su ti univerziteti, fakulteti Srpske pravoslavne crkve gurnuti sa strane, dakle crkvi nije uopšte u interesu da pravi osnovne i srednje škole i da uči ono što je napisano u Svetom pismu, već je cilj da dođe na budžet i da nekako za taj jedan predmet koji je uveden u školovanje probaju da namire ove svoje bogoučitelje, kako ih zovu, i eto, na tome se sve završava. I zbog toga narod tone, jer vi kada imate, evo, današnjeg patrijarha srpskog Porfirija, kada ga imate u Remu, jel tako, i vidite da se za vrijeme njegovo, dok je on bio u mogućnosti da utiče na obrazovni program, primjera radi na sve u medijima, vi imate da se tad dešavaju najgori i najkatastrofalniji programi na televiziji koji uništavaju duhovnu bit jednog naroda, to su vam i reality programi, raznorazne emisije koje promovišu nasilje, promovišu kriminal, stavljaju za uzore najniži sloj stanovništva. Vidite, takav čovjek vam se kasnije izabere za patrijarha, a nije obavljao svoju funkciju. I crkva je danas izgubila svoje suštinsko značenje zato što se ne bavi svojim poslom i postala je samo prilepak vlasti. Zbog toga je narod sve više napušta i traži alternativu, nažalost na pogrešnim mestima, jer alternativu nalazi ili u sektama ili nalaze u nekim drugim, ajde da kažemo, para ili kvazi duhovnim institucijama, i zbog toga imamo potpuno rasulo u narodu. Međutim, nadam se da će zdravo i jezgro neko da se sačuva, jer meni se dosta zaista ljudi javlja i porodičnih koji imaju uspešne i porodice i koji su napravili neka domaćinstva i vidi se zaista Božji blagoslov kod tih ljudi u životu i oni su alternativa oko koje će se, ako Bog da, okupiti ponovo srpski narod da se vrati na one staze na kojima je nekada bio. Da li postoji pakao i raj i kako izgleda pakao i raj? Pa u tome nemamo mi, vidite, pakao i raj koje hrišćani percipiraju, to su uglavnom iz božanstvene komedije pakao, jel tako, Danteove prenešeni, ljudi misle da je to biblijski tekst jer ga nisu čitali. Što se tiče raja, i o raju nemamo mi mnogo, nije toliko detaljno pisano je o tome kako će izgledati, jel tako, nova zemlja, šta je raj, kako ga ljudi percipiraju, oni ga percipiraju kroz mass medije uglavnom. Ljudi naravno treba da pročitaju tekst i treba da vide neke konture ili crte šta je Bog dao da se zna za to što će nam nastupiti u sljedećem vremenu. Ali raj, kako ga ljudi danas percipiraju, oni su to dobili kroz američke filmove i to je uglavnom i kroz neke paganske kultove koji su se uvukli u hrišćanstvo. Tako da vi, a o paklu pogotovo, vi o paklu nemate apsolutno nikakve izvještaje u Bibliji da bi se pisalo, postoji ognjeno jezero, jel tako, u koje se baca Satana u otkrivenju, ali uopšte tu percepciju pakla kako ga hrišćani gledaju, vječito gorenje, mučenje, neko toga nema u Svetom pismu, i to je naravno kasnije katolička crkva za zastrašivanje, a i druge neke crkve su koristile naročito kroz istoriju, jer mi je odgovaralo i najveća manipulacija se radila preko straha, jel tako, ljudi od toga, pogotovo od nepoznatog i od drugog sveta, ali naravno vrlo bitno je bilo da se zaključa Sveto pismo i da se do njega ne može doći i pročitati, jer onda bi se vidjelo da je car Goj, da zaista to što priča
zapravo i promoviše katolička crkva i te neke druge, nema na čemu, nema temelja u svetom biblijskom tekstu i da su to zaista paganski kultovi. Ali vi imate pakao na zemlji. I danas kada pogledate planetu Zemlju, pa to je malte ne pakao koji imate, kako ga ljudi percipiraju. Od rimskog carstva, zapravo te rimske kulture, vi ste imali kult, evo od samog tog vješanja na krstove i na drvo, vi ste imali kroz inkviziciju i kroz razne te, to je sve došlo kroz Evropljane, pazite, vi niste imali percepciju uopšte mučenja ljudi da bi im se nanosila bol. Vi jeste u paganskim narodima imali prinošenje ljudskih žrtava, ali to je bilo prinošenje drugim bogovima i tu nije bilo na takav način mučenja kakav su Rimljani inkvizicija kasnije uveli. To je, mislim, dovedeno do nivoa da su analizirali anatomiju da vide kako će čovjek duže i više da pati, tako da to je sve do ljudi. Ali naravno ljudi koji su bili na Božjoj strani bili su zaštićeni i Bog im je dao blagoslov. Nije uvijek bilo lako jer oni su poslani na ovu zemlju kao što je i ona bio, tako, pa nekad je moralo preko velike ribe da ih se spašava i vraća na pravi put, nekad pomoć čudesa, ali ljudi mogu pročitati u Svetom pismu i tamo postoji mnogo tekstova gdje se govori o pomoći ljudima koji su bili na Božjoj strani i možda najinteresantniji su ova dvojica Enoh i Ilija koji nisu ni umrli nego su uzeti kod Boga gore i za njih se tvrdi prema otkrivenju da su oni ona dva žiška, ona dva svedoka koji će se vratiti na zemlju u posljednje dane. I šta će stanovnici zemaljski po biblijskom tekstu raditi? Želeće da ih ubiju. Isto kao što danas svako ko je govorio istinu i u vrijeme ove lažne pandemije u posljednje vrijeme, većina stanovništva je htjela da ne remete njihovo robovanje, znate, da im neko ne remeti tu njihovu ravnilovku, već da ono što im se govori i s čim se truju preko mass medija, da nastavlja da se vrti ta priča, da niko ne remeti to njihovo. I znate, čuvena ona izjava, pa svi su, znate, kao pa svi su, ne znam, primili bocku, pa svi su i u logor išli, pa sad postoje ljudi koji su preživjeli, nisu odlučili nisu baš svi išli, bilo ih koji su odlučili da neće i borili su se. Ali to je kada ljudi prepuste svoj život stihiji i kada idu linijom manjeg otpora, takve stvari moraju da se dešavaju. Koje je vaše mišljenje o astrologiji? Da je to jedna vrsta satanizma? Pa možemo reći da astrologija je jedna vrsta predvorja, hajde da kažem, satanizma i to je uvod u taj misticizam, okultizam, u nešto što je skriveno. I naravno da vam neće astrolozi uvijek govoriti o čemu se tu radi i većina njih i ne zna, kao i u masoneriji, oni ne znaju u što ulaze, šta se krije iza toga, kao što ne znaju iza svih integracija, iza svega ovoga, evo najočitiji primjer u Ukrajini što smo imali, mi nismo znali duhovnu pozadinu svega toga što se dešava u Ukrajini, ali zbog mučenja i zbog svih sad materijala koji izlaze na vidjelo se da tu postoji ta demonska strana iza tih neonacista koji su radili mučenja i stravične stvari prema ljudima i zbog toga oni nemaju podršku ni u jednom, pogotovo vidjeli ste sad s Azovom šta se dešava i kako su se predali dole svi ti istetovirani kukastim krstovima i nacističkim simbolima koji su mučili ljude godinama i tretirali ih na najgori način i evo počeli su, oni se pozivaju tu pol na čistoću bele rase, mislim, nigde veze o tome, ali potpuno ista priča koju imao je Adolf Hitler i onda mi je sad mi je simptomatično kako neki ljudi nisu imali empatiju prema nacistima u Drugom svjetskom ratu, ali danas eto imaju empatiju prema ukrajinskim nacistima, to je vrlo čudno. Međutim, mi vidimo kada u narodu dole da kada dolazi ruska vojska da oni njih prihvataju isto kao oslobodioce, tako da naravno na ovim teritorijama gdje je većina ovih unijata i tamo na zapadu oni su pod indoktrinacijom i oni osjećaju Ruse kao neprijatelja, ali tamo se i ne rade ove vojne operacije. Zato je to su neke osnove i interesantno je da se sve kroz istoriju ponavlja. Vi kada pročitate Sveto pismo vidite da su iste stvari se dešavale pre 3000 godina. I kroz cijelo Sveto pismo. Uvijek su ljudi nalazili, evo i uvijek je bio taj, kako kažu, lakmus papir, mržnja prema Jevrejima. Uvijek se pojavljivala, prosto nevjerovatno, frapantno, recimo u Japanu gdje nije nikad postojala nikakva jevrejska zajednica, postoji antisemitizam prema Jevrejima. Nevjerovatne stvari, koliko je to glupo.
a od Hamana, od ne znam Egipta, od Babilona, svugdje je postojala ta mržnja do Hitlera i provačila se ta nit i to je prosto bio, kao što se kaže, lakmus papir da se vidi koliko je jedno društvo zdravo, jer što je taj antisemitizam bio veći, to je se bližila više propast takvog jednog društva i meni je najčudnije u srpskom narodu kako je moguće da se javlja antisemitizam, to mi je suludo kao neonacizam da se javlja kod Srba, mislim, koji ih je pobijeno u vrijeme tog nacizma, toliki broj gdje je u Kragujevcu bilo streljanje 100 za jednog i onda neki Srbin ili neki Rus počinje da, to je kao da vam i Jevrej bude neonacista, nevjerovatno. Ali eto, budalaština posljednjeg vremena, zbog toga ništa ne može da nas iznenadi u posljednje dane, jer dolazi kao u vrijeme Noevo. Sve je suludo, sve je postalo svoje suprotnosti, samo ljudi okrenuti Bogu se razlikuju i svetle u svojoj okolini. Da li želite emisije bez cenzure? Naime, veliki broj emisija koje mi snimimo je na ovaj ili na onaj način cenzurisano od strane YouTube-a. Ako želite gledati emisije pre svih, da li želite da imate pogodnost gledanja emisija bez reklama, koje su jako iritantne? Ako želite jedno od navedenih benefita, preporučujem vam da posjetite naš Patreon, prvi link u opisu videa. Pored navedenih pogodnosti su još mnoge, na primjer razgovor sa nama uživo, upoznavanje gostiju, postavljanje pitanja, tako da šta čekate, prvi link u opisu. Kako će izgledati drugi Hristov dolazak? Pa evo, priprema za to možemo da vidimo kako će izgledati. U Bibliji je jasno napisano i piše sve detaljno objašnjeno šta će da se desi i sam dolazak to je čin jednog momenta, dakle ono što čekaju hrišćani 2000 godina, ali ono što prethodi tome to je veliki otpad i to je ovo u što ulazimo polako, dakle i ekonomski kolaps i na kraju uvođenje žiga zveri kao krajnje finale tog ekonomskog kolapsa i ratovi koji će se dešavati i velike bolesti i lažne pandemije, sve to je dakle stavljeno na sto i pokušavaju time da pridobiju za sebe, jer suštinski tu se borba vodi između te sile zla koja pokušava da pokaže da niko neće ostati na Božjoj strani. I dok god jedan sa Bogom hoda u Božje ime, Bog pobjeđuje. Tako da Bog će na kraju da pobjedi jer ima dovoljno svojih ljudi raspoređeno strateški u svim delovima sveta i u svim religijama, malte ne u svim religijama, ali u ovim religijama koje prepoznaju, jer dobrih ljudi ima zaista u svim religijama, mada svaka religijska zajednica želi sebe da stavi na pijedastal, ali želi sebe da predstavi kao ekskluzivnu, koja je jedina, malte ne, to vam je prodaja onih oproštajnica, tako sad imate prodaju mjesta u raju otprilike. Prodaju parcela, oni misle da će tamo biti isto vlasništvo kao što postoji ovdje na zemlji, pa da će neko da moći da bude, ne znam, inspektor i da daje dozvole gore i tako, da će moći da napravi neki koruptivni sistem i gore. Međutim, to gore neće funkcionisati na taj način i mi očekujemo ono što je najvažnije, da se sprema vrlo teško vreme i da će biti mnogo nestašica i svega i da ljudi treba da se okrenu sebi, jer najvažnija stvar da čovjek mora da preuzme odgovornost za svoj život. I dok god ne preuzima odgovornost, dok god njegovim životom upravljaju na bilo koji način druge ili institucije ili neke organizacije, čovjek je u problemu, jer pre ili kasnije će se pokazati, kao što smo u pandemiji vidjeli, da će sistem da se okrene protiv ljudi. U tom trenutku je onda veliki problem ako ste vi svim sredstvima svojim i svim zaokupljeni sistemom. Jer sistem će u jednom trenutku, kao što kaže u jednom trenutku, da će 10 kraljeva, jel tako, oni da se okrenu prema da se okrenu protiv kurve i da će da je satar u nogama, tako da mnogi ovi analitičari smatraju da se tu radi o katoličkoj crkvi i da će suštinski tu ti 10 careva da je odbaci, da je uništi. Vidimo da postoji i za ovog pape, a i ranije za Benedikta XVI, da je bilo dosta mjesta gdje je Evropska unija i zapadni centri moći su otvoreno odbacivali i negirali, zaista ih nije bilo bitno kada je pokušavala čak i katolička crkva da uspostavi neke temelje duhovnosti ili bilo kakve postulate. To imate recimo oko formiranja Evropskog ustava, vrlo interesantno bilo da su želeli da stave da je Evropa nasljednica te hrišćanske kulture, ali Evropska unija je to odbacila i stavila je u taj nacrt da je Evropska unija nasljeđe grčke i rimske kulture, što vam jasno govori o čemu se radi i kakva je to organizacija. Da li je sada počeo novi svjetski poredak?
Pa novi svjetski poredak, to je jedan izraz, novi svjetski poredak je počeo, sastoji se u tome što svijet više nije monopolaran, nije jedan, što se kaže, svjetski policajac, već postoji više polaran, postoji mnogo sada ovih interesnih, pogotovo u raznim interesnim sferama postoji mnogo svjetskih vladara, u ekonomiji svakako to Kina i bilo koliko bi pokušao da uradi Kina ima taj ekonomski momenat koji može da utiče na globalnu situaciju i može da je poremeti u bilo kom smeru ukoliko želi. Vojni u kome Rusija pokazalo se evo i posle ovoga u Ukrajini, u Siriji, nadmoćna u mnogim segmentima i naravno stara imperija Amerika koja je na svom zalasku, ali najopasniji je ranjeni lav. Tako da tu će još da se dešava. Vrlo interesantno recimo da se u Orwellovoj knjizi 1984 govori o tri carstva koje non stop ratuju jedno sa drugim i jedno od njih se zove Avrazija, to je vrlo interesantno, i da se ta savezništva vrlo često menjaju zavisno od situacije, pa neko ko je do juče bio prijatelj, jel tako, i saveznik, sutra može da postane glavni neprijatelj i najomraženija snaga, tako da eto, to smo mogli da vidimo na primjeru recimo Amerikanci, vrlo dobro znate da recimo na Kosovu kad se dešavalo dole sve da im je OVK bila teroristička organizacija u početku, na kraju su to postale oslobodioci, jel tako? Tako da sličnu situaciju ste imali recimo u Čečeni, koji su se Čečeni borili protiv Rusa, pa su sad postali najveći saveznici, jer su shvatili jednu stvar da jedinu slobodu i jedinu nezavisnost mogu imati u okviru tako jedne države kao što je Rusija, koja im neće nametati nikakve svoje uslove kao što Zapad radi, dakle neće vas uslovljavati, već će vam pustiti da se razvijate i daće vam slobodu. Jedino što naravno ne možete raditi ovo što su Ukrajinci pokušali da urade, da pravite neonacističke organizacije, mržnju prema Rusima, da ubijate ljude, da ih žive spaljujete, to naravno ne dolazi u obzir, s tim što Rusija nije bila dovoljno jaka i nije bila spremna do ove godine da se obračuna sa tim neonacistima. Koliko je stara planeta Zemlja? Pa planeta, to možemo iz biblijskog izvještaja pročitati, dakle negdje oko 6000 godina, jevrejski kalendar je negdje na oko 5800 godina, a to možete iz biblijskog teksta, ko želi može da uzme, pa imaju one tabele, može da se pronađe i genealoška slika, zato što u Biblija je jedina knjiga na svetu koja pretenduje na to da nam opiše sve šta je bilo od početka do kraja sveta kakvog mi poznajemo. I ono šta će biti posle, otprilike u kratkim tezama, jer to za naš život savršeno nema nikakve veze, mislim. Kao da vam ja sad pričam konstrukciju motora, ne znam, neke hipersonične rakete. To za vaš život nema apsolutno nikakvog značaja. I zbog toga Biblija, koja je morala da bude pisana kroz istoriju knjiga, lako prenosiva, takve vrste informacija nisu zaista bitne, bit će bitne onda kada se ljudi upoznaju i kada dođu, kada budu u bliskosti sa Bogom, onda će Bog da im otkrije tajne koje su im tada potrebne. Ali neke stvari, kao da vi svom detetu sad objašnjavate, koje još nije ni prohodalo, ni progledalo kako treba, a onda vi počnete da mu čitate, ne znam, neke filozofske knjige Kanta, dakle to na njegov život, ne može da razume, za njegov život nema nikakvog uticaja u tom trenutku. Zbog toga je vrlo bitno da ljudi budu, što se kaže, bogobojazni, da se što više približavaju Bogu, jer kako se više približavaju, tako Bog može da im otkrije više tajni. A dok su ljudi daleko od Boga, dok misle da svojom mudrošću nešto mogu da saznaju, vidjeli smo kako u skoroj prošlosti smo vidjeli u protekle 2 godine koliko ta ljudska kvazi nauka i te budalaštine oko te farmaceutske industrije, vidjeli smo gde nas vodi i vidjeli smo koliko su ljudi koji su se za te stvari školovali, kao što su lekari i medicinsko osoblje, su najviše stradali recimo u Srbiji, koliko su bili sami isprepadani jer nisu znali uopšte o čemu se radi. Vi danas nemate konsenzus, dakle, u medicinskoj struci o čemu se tu radi. Da li je to zapravo virus? Mnogi iskusni medicinski radnici govore da se radilo o trovanju isključivo, da je to jedna stvar biološkog rata. Evo sad po Ukrajini se otkrivaju laboratorije koje su radile zapravo na tome i vi jednostavno možete da sa svojim mozgom da sklopite sliku. A ako želite da budete, dakle, samo use nase i poda se, dakle,
kao stoka, onda ćete da budete i žigosani, kao što je napisano u Svetom pismu, jer suštinski to žigosanje označava da su ljudi prihvatili da budu stoka, da nemaju osobine koje im je Bog dao, da ne budu ljudi u punom kapacitetu te reči. Da li biblijski tekst ukazuje na ravnu zemlju? Pa, biblijski tekst ukazuje da je zemlja okrugla. I to je sigurno. Dakle, zemlja je okrugla. O tom trodimenzionalnoj slici planete Zemlje ljudi moraju da poznaju pre svega hebrejski tekst, pa onda da se bace na nešto dublju analizu. Jednostavno, o tome se ne govori. Mnogo stvari je kompromitovano, pogotovo iz mainstream nauke, i mnogo stvari eksperimentalno je dokazano za koje smo mislili da su tačne, ali dokazano je da nisu tačne. I zbog toga prava nauka treba da se razvija, dakle eksperimentalna nauka koje se mogu dokazati neke stvari, a špekulacije, teorije, hipoteze, to se ostavlja dakle sa strane, pa dok se ne dokaže eksperimentalno, to nek ostaje hipoteza, ali se time ne smiju trovati deca i ne smije se trovati nove generacije koje dolaze. Pogotovo jer to nije bitno za njihov život i pogotovo što je to indoktrinacija da bi se uveo jedan drugi moralni sistem, jedan drugi način života u kojem bi se na pijedastal stavljale neke druge stvari koje nisu važne za ljudski život i koje su zapravo vode u ljudsku propast. Tako vi imate recimo kroz to zapadno društvo upravo ovo što imate danas, da je porodica uništena, da su plemena, da su zajednice kompletne uništene, da ljudi vrlo brzo se menjaju mjesto prebivališta i boravka upravo zbog toga jer vi sa ljudima, pazite, evo u vreme pandemije gdje je najlakše bila primijenjena totalitarna agenda u zemljama koje nemaju domicilno stanovništvo koje bi se osjećalo neku pripadnost tom narodu ili tom zemlji. U Australiji i Kanadi. U Australiji i Kanadi su svi došljaci. Niko se ne osjeća tamo kad ste drugo koljeno, vi ste maltene starosedelac u Australiji. I zbog toga je tamo najlakše bilo primjenjivanje takvih mera. A u nekim tradicionalnim državama je to išlo mnogo teže. Niste mogli jer imate ljude koji se osjećaju pripadnicima te nacije, vi imate čak govore onih jevrejskih rabina, iako u Izraelu ta bockanje došlo do tog nivoa da je maltene kompletna nacija izbockana, onda ste došli do situacije da rabini pitaju je li ovo nova vrsta holokausta, niste nas pobili u logorima, pa evo sad pokušate da nas pobijete na ovaj način. Tako da tamo su se, to je jedino mjesto gdje su se religijske vođe grupacija pobunile protiv toga. Na drugim mjestima ste vi imali totalnu kolaboraciju, imali ste onu čak zajedničku molitvu u Vatikanu gdje su sve ove svjetske religije malte ne prisustvovale i gdje su želele da pokažu svoje jedinstvo. Dakle, o tome sam detaljno pisao u drugom svom romanu Blagoslovi i prokletstva, pa eto ko želi može da se javi, ako želi da nabavi da pročita roman može da se javi na moj Facebook profil, ali bolje na V-kontakte jer Facebook profil mi je ponovo blokiran po pitanje dokad ću biti. Ja mislim mi smo problem ljudi je što ljudi ne žele da uzmu stvari u svoje ruke i da se pokrenu, da se aktiviraju, da urade bilo šta. Vi bilo kakvu akciju da ćete da uradite, imate podršku u lajkovima i klikovima, ali kad zaista ljudi treba da izađu, da nešto urade, to vrlo malo ljudi možete skupiti oko ideje i to su društvene mreže dobro uradile zato što ljudi misle da svojim klikovima su nešto zaista napravile, a zapravo nisu ništa. Da li je pelc jedna vrsta čipovanja? Da li je? Pelc jedna vrsta čipovanja. Mislim da... A to, pa, iz ove perspektive, to je priprema kompletnog naroda za nešto. Ja mislim čak da ovo što su uradili sa pelcovanjem, da im je to uspjelo bolje nego što su oni sami očekivali. Jer postoje kompletne nacije koje su to prihvatile bez kritičkog razmatranja, određene životne grupacije, recimo ljudi koji su bili isprepadani, koji su to prihvatili i osim toga mnogo novca je zarađeno naravno na tome. I to je priprema, mentalno je to suštinski jedna vrsta pripreme za samo čipovanje, međutim kada čitamo sveti biblijski tekst mi vrlo jasno vidimo da je napisano da će čipovanje u stvari biti vezano za ekonomski sistem. Da niko neće moći ni kupiti ni prodati osim ko ima žig zveri ili ime njeno ili broj imena njezina. Tako da svi oni koji
tvrde drugačije, mislim da su u krivu, jer Sveti Biblija je uvijek u pravu, tako da pogledajte, vrlo jasno je napisano zbog čega, šta je razlog i zbog čega se stavlja i zbog čega se upravo stavlja na ta dva mjesta na kojima je napisano. Ja sam o tome puno govorio, pa hajde sad da se ne ponavljam, ne pregledaju ljudi ove malo prošle emisije. Jel? Da li je krštenje neophodno za spašenje? Da neko bude spašen, da li je neophodno da se krsti? Pa to mislim da je i najveći ovi pravoslavni teolozi su rekli da to nije uopšte neophodno da bi se neko spasio. I tu mi mora da vidimo prvo šta je krštenje, šta predstavlja i u simboličkom i u stvarnom smislu, da bi mogli da raspravljamo o tome. Ljudima je vrlo teško zato što oni uopšte ne razumiju to. Oni idu iz svoje tradicije, nikad nisu pročitali Sveto pismo, ne znaju šta im je Bog poručio i šta im je rekao. Pa pazite, sam Isus nije nigdje u Bibliji nikad nikoga krstio. Interesantno, on je išao da njega krsti Jovan. Zato što je to jedna simbolika i mikve, taj običaj mikve je stari običaj koji gdje god su našli u arheologiji stara naselja u Izraelu, našli su i mikve. Mikve je običaj gdje je dolazilo do obrednog kupanja, gdje bi se ljudi u stvari pročišćavali simbolično, ali i na duhovni način posle toga gdje bi se osjećali da su u vezi s Bogom i gdje su na simboličan način oprali svoje grehe. I ta obredna kupatila, pogotovo u tim oskudnim mjestima, ja sam bio tamo u Izraelu, gdje god dođete na arheološko nalazište postoje mikve. I to je centralna dakle, mjesto koje se nalazi u tim određenim objektima. Vrlo je bitno što se za mikve koristi samo živa voda. Sad oko toga šta je živa voda, to ljudi treba da analiziraju, čak danas hemijski, fizički i svim drugim ovim ispitivanjima vode vidi se da voda i pamti, da je i razmjena svih otrova i tečnosti u organizmu se vrši izbacivanje pomoću vode kroz polupropusnu membranu na ćelijama. Voda služi maltene kao čistač, u vodi je okupana i planeta Zemlja da se očisti od grijeha simbolično u vrijeme Noja, tako da je voda jedan od, naravno bez vode života nema, ali vrlo bitna stvari. Kad vidite sam sastav vode, to je recimo u hemiji vrlo čudno, kad imate hidrogen, jel tako, i dodate vazduh, on zapaljen hidrogen, on gori, dodate vazduh, pospešujete gorenje, a suštinski sa tim hidrogenom i oksigenom u kombinaciji koja je voda gasite požare. Tako da to su stvari gdje Bog pokazuje svoje veličanstvo, pokazuje kako je na najsitnijem može da napravi takvu jednu stvar kao što je voda od hidrogena i oksigena, tih elemenata, a da ne kažemo šta je još moguće u Božijem stvaranju, tako još mnogo stvari koje ne poznajemo i zaista bolje bi bilo da se ljudi upute na izučavanje, ispitivanje Božijeg stvorenja, a ne na budalaštine i hipoteze ljudske. Da li je ovaj virus bila jedna vrsta upozorenja od Boga? Pa jeste, to smo u stvari testa, to smo već rekli nekoliko puta u toku emisije, to je zapravo priprema za ono što nam slijedi i vrlo uspješno sa njihove strane od vladara ovih, zapravo koji nisu oni ni vladari, u tome je stvar, zato mi je malo taj izraz kompromitovan, vladari senke, nisu oni vladari, oni su izvršioci, a vladar je neko sasvim drugi, jer niko od njih čak ni u masoneriji kada čitate i u tim drugim ne zna ko zapravo izdaje naredbe, koga oni slušaju, po čijem planu rade, oni su jednostavno izvršitelji, kao i bankari, kao i svi kojima pokušava da se pripiše to da su oni vladari. Međutim, i ljudi kada ne razumiju koncept kompletan, onda naravno da njima to deluje kao da su im vladari. Onaj koji im daje platu, za njih je vladar. Tako. Koje je vaše mišljenje o abortusu? To je ubistvo, nema tu, to je jasno napisano u Svetom pismu, to je ubistvo jer život počinje odmah od oplođenja jajne ćelije, tad se stvara život. Tako da ljudi ne mogu da stvore život, oni mogu da imitiraju život i da prenose život. Znači to je sve što mogu. A život, ako nemate u sebi život živog, eto to se suproti teoriji evolucije, samo ta činjenica i to je zakon biogeneze koji je odavno potvrđen i do dan danas vi znate da živo ide samo iz živog. To što pokušavaju laboratorijama da prenesu život pa oplode jajnu ćeliju na veštački način, to ništa drugo nije nego opet prenošenje tog samog života. I naravno da vi morate da imate jednu hipotezu i glupost kao što ima imunologija,
da bi ubjeđivali ljude u nešto što je dokazano milion puta i što svaki i neobrazovani seljak na selu zna, ili bilo kakav čovjek koji živi u prirodnom ambijentu, da iz živog nastaje živo. Ali oni mora da tvrde da je iz neživog nastao život, iako to nikad eksperimentalno neće uspjeti da dokažu ni da naprave, ali eto učeće generacije omladine takvu glupost da bi stvorili jednu generaciju koja je kao ova danas, koja vidimo da je prešla malte ne da živi u virtualnom svetu, a da je sve ono što je stvarno i životno bitno da ih to ne zanima, da o tome ne znaju ništa i kada dođe velika nevolja koja će se desiti vrlo ubrzo, onda će se naći u velikom problemu jer neće znati ni kako da proizvedu hranu, ni šta je hrana, ni mnoge druge stvari koje su veoma bitne, a koji su naši preci generacijama već svi znali kako se radi. Da li će biti gladi? Pa naravno, evo, glad je već počela, ako to ljudi nisu primijetili. Drugo, u mnogim dijelovima sveta glad nije ni prestajala posljednjih 100 godina. Imate dijelove sveta da je glad maltene svakodnevna pojava. Ali glad će biti čak i u ovim našim krajevima koji su bogati prirodnim resursima, ali glad nije, planeta danas nije gladna zbog toga što nema dovoljno hrane, već zbog ljudske pohlepe. Tako da, eto, vidite šta se dešava sa tržnim centrima kada dođe do zaključavanja i pandemije, oni nekako opuste ih za dan. A vidjeli ste evo izjave i predsjednika Srbije koji je govorio kako svega imamo, pa posle 15 dana odjednom ničeg nemamo. To je sad mainstream narativ. Ali ljudi koji imaju svoje domaćinstva, svoja sela i proizvode hranu za sebe, za njih neće biti hladni. Kako bi neko bio spašen? Da li mu je potrebna vera ili dela? Pa mora prvo da percipiramo, da vidimo šta znači spašen. Pa da bude spašen Isusa Hrista i Boga generalno, kako bi rekli. Pa mora da vidimo od čega da bude spašen. Ljudi nemaju uopšte percepciju od toga šta znači biti spašen i šta je spasenje. I od čega su spašeni. Dakle, to su stvari koje 90% hrišćanskojim ja pričam uopšte ne percipiraju. Ali svi koriste te izraze. Ali uopšte ne znaju šta je to i šta to znači. Ali eto, koriste te izraze. Tako da ljudi moraju da imaju percepciju uopšte o tome šta oni žele i šta je zaista napisano u biblijskom tekstu. Jer tamo na jednom mjestu piše premda nisi za ovu crkvu, mislim, laodikejsku, premda nisi ni hladan ni vruć. Da si hladan ili vruć. Dakle, čak i da si svetovan, da si odbacio skroz Boga, pa da si eto ako ništa napredao u ovom svijetu. Ali s obzirom da nisi ni hladan ni vruć, da si u kompromisu, isplivaću te iz usta svojih. I to je rečeno za laodikejsku crkvu, ali mislim da se to odlično manifestuje za sve crkve danas koje imamo, jer očigledno da ih je Bog ispljunuo iz usta svojih i da nema uopšte vezu sa njima, jer vidimo da i njima Bog nije bitan, vidimo o čemu oni razmišljaju, o čemu papa i ovi velikodostojnici pa i pravoslavni govore, to su sulude stvari, vrlo nebitne, vidimo da su i ovu sodomiju maltene blagoslovili i dozvolili, tako da znači oni se ponašaju onako kako svijet hoće da se ponašaju. A samo spasenje i prilazak Bogu, to je kada se vi približite Bogu. Ali nikakav obred, nikakav ritual vas neće približiti Bogu. To samo vaš odnos sa Bogom lični može da bude i onda u tom trenutku vi možete da budete na taj način spašeni. Ali postoji mnogo ljudi koji ne žele, kojima je to jednostavno ritual i koji nemaju nikakvu percepciju, niti želju da upoznaju Boga, niti žele da budu s Bogom. Tako da za njih bi boravak sa Bogom bio samo neka vrsta prokletstva, zato što oni to ne žele jednostavno. Pokazuju svojim životima da to zaista ne žele u svom životu, a svak onaj koji se okrene Bogu, kao što je i rekao Isus, da zaištete planina, da se pomeri i Bog bi vam to učinio. A koga imate danas da može da učini bilo kako čudo? Evo ja javno pozivam sad iz Srpske pravoslavne crkve da vidimo nekoga da učini neko, da Bog kroz njega učini neko čudo. Ne znam ako postoji možda po nekom manastiru daleko od civilizacije, ali ovi što sede po gradovima i što su na vrhu, oni ne mogu ni normalne stvari učiniti, a kamoli čudesa. Dosta ljudi bi se pitali zašto sada Bog nije uništio zlo, zašto nije uništio Sotonu? Evo sad će da ga uništi zato što je napisano kako će to funkcionisati u Svetom pismu i kakav je put da se to desi. Dakle, jednostavno Bog je to napisao. On kad bi učinio bilo šta mimo onoga što je obećao, onda bi ispao lažom. Jednostavno napisao, pošto je istinit od početka, pošto sve što kaže je istina i sve se obistinjuje,
on ono što je napisao, to se dešava jednostavno po planu i po scenariju. I da on to tako nije napisao, nama bi bilo mnogo teže u današnje vremena, ali pošto znamo jednostavno scenariju kako će to sve da se dešava, tako i nama lakše. I zbog toga Bog naravno čini sve po svom planu, jer pušta da se spasi još ko može i još uvijek je dakle vrijeme milosti otvoreno, ima ljudi koji mogu, koji su bili vrlo zli, koji su činili naopake stvari i date im mogućnost još uvijek da se pokaju, da se okrenu i dođu na pravu stranu. U jednom trenutku to će prestati i onda kreće ubrzanim procesom, dakle, ovo što se dešava. Ali mi vidimo svakako da ovi izvođači radova za ovu tamnu stranu da ubrzano rade svoj posao i vidimo da su vrlo revnosni u tome što rade. Koje je vaše mišljenje o komunizmu? Da li mislite da na neki način uništio religiju? Pa ne mislim da je komunizam uništio religiju, mislim da je pre svega mi kad pogledamo današnji sistem i današnje društvo, taj neoliberalizam i pogledamo recimo komunizam u bivšoj Jugoslaviji, mi ćemo vidjeti da je taj komunizam bio mnogo moralniji, mnogo pravedniji, mnogo iskreniji. Osim toga vi kad pogledate kako su Hristovi učenici živjeli, pa oni su živjeli na neki način u komunizmu. Govorim o komunizmu u teoriji, ja ne govorim sad o totalitarnim režimima kakav je i monarhija, totalitarni režim, pa i totalitarni komunizam u Rusiji, ne znam, staljinizam i to sve, ne govorim o tome. To su devijacije na temu. Nema razlike između staljinizma i ovoga neoliberalizma. I jedan i drugi su totalitarni. Ali razlika je u tome da je taj, kako su ga zvali, komunizam sa ljudskim likom imao neku, nije on perfektan, ne možete vi perfektnim sistemom, ne možete napraviti perfektan sistem. Jer morate da imate ljude ljudi koji su svesni i koji ispunjavaju moralni zakon, oni će od bilo kakvog sistema da naprave bolje stanje nego od drugog. Primjer rade, uzmite kompletnu, ajde recimo Evropsku uniju da uzmemo za primjer, ili Daleki istok. Tamo imate komunizam u raznim državama, ali različito se manifestuje. Imate primjera radi hrišćanstvo u različitim državama, ali različito se manifestuje. Imate nominalno hrišćanske države, pogledajte recimo Švajcarsku, koja opet ima, pazite, i krst na svojoj zastavi. Pogledajte koliko je ta država napredna, koliko je svesna sebe, koliko se tamo maltene na referendumima odlučuje svaki par dana šta će se dešavati u državi i koliko su ljudi zainteresovani da uređuju svoje društvo. Onda pogledajte neke druge evropske zemlje, recimo gdje se dešava katastrofa, ljudi ni za šta nisu zainteresovani, korupcija, mafija, kriminal, zaduženje. Dakle, jednostavno religija ili bilo kakav sistem u svim tim zemljama vlada kapitalizam, vi vidite da to nema veze, jer nije isti kapitalizam u nekom društvu uređenom gdje su ljudi svesni, gdje se pridržavaju moralnih normi i društvo gdje ljude ne interesuje ništa, nego ih jednostavno interesuje samo da dođu na lak način do novca. U tim državama naravno da se dešava i naopake stvari, stopa kriminala, ubistva, ovo kod nas što se dešava sa ovim kriminalnim klanovima, ubistvima na ulicama, to vam je posljedica dakle toga što imate. A što se tiče samo komunizma, u vrijeme komunizma, evo vidjeli smo nakon pada komunizma koliko su ljudi počeli da se vraćaju u same crkve, to pogotovo po istočnoj Evropi, međutim, opet kažem, mora da budu povezani s Bogom, a ne samo da izvršavaju određene rituale. A komunizam sam po sebi da je uništio religiju, čak i u Kini postoji ta hrišćanska crkva, razne denominacije i kažu, interesantan podatak, pošto se Kina uzima za simbol danas komunizma, pošto kao i Rusija više nije komunistička, da kažu da ima više verujućih i hrišćana u Kini nego u cijeloj Evropi. Što je naravno na nivou Kine statistička greška, zato što tamo imate 1,5 milijardu ljudi, ali kažu da ima ne znam koliko miliona hrišćana koji redovno posjećuju crkve, koji su vrlo zagrijani za to, ali to je na 1,5 milijardu statistička greška, to je procenti ispod 1%. Ali toliko ljudi nemate u cijeloj Evropi, koja je kao neki centar hrišćanstva se smatra, ali davno je na to bilo. Tako da ni komunizam, ni monarhizam, ni kapitalizam, nijedno od društvenih uređenja neće urediti društvo u kome narod nije okrenut Bogu. Dakle, samo će napraviti svoju devijaciju. Tako da ne može društveni sistem da promijeni narod. To je suludo i mnogi su mislili i teoretičari sociologije i političari da je to moguće, ali naravno da nije moguće. Šta jeste veliki reset?
Pa zavisi kako kome iz koje perspektive. Veliki reset suštinski jeste ono što se desilo u vreme Drugog svjetskog rata usled kolapsa ekonomije Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije, dakle svi su bili pred kolapsom, desio se veliki reset koji je završio u velikom ratu i to je ono što nam se sad sprema vrlo brzo. Ja očekujem da će to da se desi u narednih par godina gdje ćemo mi pristupati jednom većoj eskalaciji ovog sukoba u Ukrajini koja će dovesti do velikog reseta kako bi svi poništili ekonomski sistem jer su se i zaduživali do krajnjih granica, oštampali su novac bez pokrića i jedino što ih može spasiti je da ponište kompletan sistem. To su mnoge zemlje radile kroz istoriju, evo najsvežiji primjer je kod raspada te rasturanja zapravo te Jugoslavije, kad vi ste imali tu zapravo veliki reset, pa su te nezavisne države počele iz početka, ali smo vidjeli da su se vrlo brzo zadužile stotine puta u odnosu na ono što je ta zajednička država bila zadužena. Tako da veliki reset je nešto što pokušavaju da naprave kako bi se uspostavio, međutim ovaj veliki reset će biti po prvi put zaista globalni i po prvi put na cijeloj planeti i on će proizvesti upravo ono što smo govorili o žigu zveri, taj novi sistem koji će biti ekonomski, koji će biti vezan zapravo cijela planeta za njega, koji će biti ono što u Kini imamo, dakle socijalni rejtingi gdje će svaka sloboda biti ugušena. Koje je vaše mišljenje o socijalno-kreditnom sistemu i da li mislite da ima šanse da dođe u druge zemlje? To sa ovim HD kamerama koje se postavaju po gradovima, to je već došlo maltene. Sreća tu je što recimo te ruralne područja uglavnom neće biti pokrivena zato što nisu u interesu, ali ovo gdje ljudi trče, dakle veliki gradovi, megalopolisi, ti urbane sredine će biti pokriveni i naravno da će vlast se truditi da pokrije to sve, ali ne zato što vlast sama to želi, već zato što tu postoji jedna duhovna crta o kojoj niko ne govori, a to je ta duhovna crta koja stoji iza cele te priče i o kojoj sam ja govorio u svom drugom romanu, a to je taj, kako je nazivaju, tako satana ili zapravo totalno otuđivanje čovjeka i totalna robotizacija, pretvaranje čovjeka zapravo u robota bez svoje duhovnosti, bez svog ličnog stava i bez mogućnosti za izbor. Da li postoji sudbina i karma? Pa to smo govorili malo prije, smo rekli o tome, a sudbina i karma nisu isto. Karma, ne karma, ali ono kao što je u Svetom pismu rečeno, čak i u molitvi, Oče naš, kaže se oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojima. To vam je jedna vrsta karme. Jer naravno da se sve u životu vraća i sve se plaća, to znamo iz iskustva životnih, ali što se tiče sudbine, to nije biblijska priča i to su paganski kultovi koji govore o tome da je sve predodređeno. Naravno da Bog zna budućnost kakva će biti, ali ne morate biti, ako vidite da je neko suludi da vozi auto 200 km na sat prema zidu, ne morate biti veliki prorok da znate šta će da mu se desi. Dakle, vi jednostavno kad vidite da neko društvo počinje da srlja u određene tokove, vi znate kakav je kraj tog društva, tako da to jednostavno možete pročitati, kao što sam rekao, to se ponavlja kroz istoriju, tako da to nisu nikakve prevelike mudrosti, to su jednostavno zakonitosti, kao što imate zakonitosti, fizičke zakone o kojima smo i govorili malo pre, tako imate i te duhovne koji se zaista ponavljaju i kroz celu istoriju se ponavljaju. Da li je rođen Antihrist i šta jeste kao biće Antihrist? Pa Antihrist, dobro, to je naravno to je hrišćanska teza i on se zove Antihrist u hrišćanstvu, u islamu se zove Dežal, ili tako? U raznim drugim religijama ima razne druga, ali očekuje se taj konačni obračun. To je u stvari duhovna sila koja pokušava da okupi oko sebe te populaciju koju će kontrolisati, da okupi ljude koji su spremni da prodaju ono kao što je u Faustu napisano, koji su spremni da se stave u službu takvog jednog sistema, a da se odreknu svoje ljudskosti, odreknu se onoga što se naziva vrlo često pogrešno duša, jer duša je sklop duha i tela. I Antikrist će biti zapravo, on će okupiti oko sebe te, pre svega te vladare koji bi sve dali za vlast, koji bi prodali, što kažu, i rođenog oca i rođenu majku i koji će vremenom postaju, vi znate da takvi ljudi postaju robotizovani kao političari. Dakle, nemate duhovnost kod njih nikako. I oni jednostavno će pristati na sve te ucene jer ti ljudi su ucenjeni uglavnom i oni nemaju
svoje slobodno mišljenje. Naravno da će raditi da uspostave taj antikristov sistem, a antikrist će da se potrudi da pokaže da nema nikoga na Božjoj strani, jednostavno da u toj nekoj šahovskoj partiji kaže Bogu pa evo nije ti niko ostao. Međutim, mi vrlo dobro znamo da ima ljudi koji će ostati na Božjoj strani. I ono što je najvažnije, iako nas danas ima skoro 8 milijardi, mi možemo da kažemo da se u otkrivenju spominju brojevi u hiljadama. Dakle, to su zaista zanemarivi brojevi ljudi koji će ostati na Božjoj strani u odnosu na celu populaciju. Ali to nije ni čudno, jer kad pogledamo ovu stvar sa pelcovanjem, jasno nam je koliko je slobodnoumnih ljudi koji su spremni zaista nešto da žrtvuju u životu da bi imali svoju slobodu. Jer da bi ostvarili svoju slobodu koju vam je Bog dao, vi morate da žrtvujete nešto iz ovog svakodnevnog života. Kako Isus Hrist uspeo da pretvori vodu u vino? Dobro, to vidite, Bogu je sve moguće. To je jedna toliko zanemariva stvar, odnosno stvaranje planete Zemlje da ne govorimo, jel tako, to je zanemarivo. Kako uspeo, to je Božja tajna koju ja jednostavno ne znam na koji način, a Bogu je to zaista jednostavno i nikakav problem oko toga nije. I osim toga, što se tiče proizvodnje vina, to je nauka koju su ljudi ranije znali da proizvode različite vrste vina i dan danas ljudi koji se bave tim poslom su veliki eksperti, pa vi imate vina od maltene, od ovih šire, ovoga soka, od grožđa do alkoholnih vina sa velikim postotkom alkohola, tako da to nikakav problem nije za ljude koji se bave tim, a pogotovo što je njima u tim krajevima to bilo nešto, pa vi imate tamo i u ovoj poslanici kada piše Pavle Timoteju pa mu kaže nemoj da piješ zbog bolova u stomaku, nemoj da piješ samo vodu nego piji vino, da bi ti bilo bolje. Vino ima te sposobnosti pošto ono se pilo uz obroke zbog velikog broja patogena i otrova koji se nalazili i tada po raznoraznim ishrani. Vino je imalo tu moć da ubija te patogene u želucu i da se lakše obavi varenje, tako da to je vrlo jednostavno. Sad kojom metodom i kako bi to naučno objasnili, to će nam biti objašnjeno kad se Isus bude vratio. Šta jeste zlatna milijarda? Pa dobro, to je ova hipoteza vladara i senke da treba da ostane, oni pišu na Georgia Guidestonesu 500.000 ljudi, jel tako, da je to ta zlatna milijarda kako je zovu, a to je da otprilike treba da se broj stanovnika na zemlji svede na milijardu, gdje će oni da kontrolišu tu milijardu i gdje će oni da budu radnici zapravo za njih i za njihove. Oni se nadaju isto na jedan način večnom životu, ali da će oni naučno da dođu do rešenja misterije kako da ljudi budu večno živi, jer očigledno da čovjek od svog samog stvaranja, to je naučno dokazano da postoje geni za starost i da vjerovatno kada bi se zaustavio taj proces koji je pogotovo se ubrzao posle velikog potopa, jer prosječan životni vijek pre potopa je bio oko 900 godina, nakon toga on je drastično smanjen i to ljudi mogu čitati u Bibliji da vide koliki je životni vijek odmah nakon ovoga potopa bio, kako se brzo smanjivao, da bi došao do nekih 100 godina. Evo danas vidimo da je on puno manji, jer kada bi uzeli broj i abortusa i umrle dece po svetu, prosječan životni vijek danas na planeti je negdje oko 30 godina, ako se ne varam, tako da je to drastično smanjenje od onoga što smo imali pre potopa. Koje je vaše mišljenje o Elonu Musku i čipovanju? Dobro, Elon Musk, čovjek koji je, pazi, nelogične su neke stvari kod njegovog uspjeha i kod njegovog prodora u sam svijet. On je uradio to čipovanje sa svinjom, čuveno gdje je u mozak svinje instalirao čip. Naravno ta tehnologija, ali najnelogičnija je stvar kako jedan Elon Musk, dakle jedan preduzetnik, napravi firmu s kojom napravi bolje, najprodavanije auto na struju, napravi infrastrukturu, recimo po većem dijelu Amerike za punjenje tih automobila, a neke kompanije koje postoje preko 100 godina ne uspiju da naprave takvu revoluciju na samom početku, nego nekako korak po korak počinju da prate zapravo tu jednu malu firmu koja postaje. To je isto priča sa Bill Gatesom, kako stvari on iz jedne garaže, a na kraju vidimo da je to interes američki, da je tu učestvovala i FBI i CIA, da su oni dozvolili da se kompletan taj operativni sistem razvije i ti računari kako bi oni imali kontrolu nad većim dijelom populacije. Slično je sa Elonom Muskom, jer
vreme električnih automobila dovodi do toga da automobili postaju i autonomni i nezavisni, da maltene sami upravljaju sobom, što je dobro iz sigurnosnih razloga, međutim iz mnogih drugih razloga nije, zato što tu postoji totalna kontrola i gde se krećete, šta radite, tako da kao što ljudi bez telefona ne mogu zamisliti život, tako i bez automobila sve teže zamišljaju život. Mislim da pošto ne postoji ta neka duhovnost, pratio sam dosta njegovih tih nekih izlaganja, nema tu te prave duhovnosti, nije on još pokazao pravo lice, ali to će uskoro, mada ljudi naslučuju koji su okrenuti Bogu šta je se krije iza toga, tako da ćemo da vidimo uskoro, iako se on nominalno zaraže za slobodu, ali eto da mu ne sudimo prerano, da vidimo šta će biti sa Twitterom, da li će biti slobode na Twitteru. Kako je Sotona mogao da zgreši ako je bio savršen? Sloboda je dozvoljena, dobro sad pazi, hrišćanska percepcija Sotone kao bića i to o tome nema većina, dakle tog percepcije hrišćanske je zasnovana na nekim drugim stvarima, ne na Svetom pismu. Međutim, i da uzmemo da je to tako, svako biće ima slobodnu volju. Bog ne ide preko toga, jer u suprotnom bi imao robote. Kada bi ti uslovio ljude da nemaju slobodnu volju i da ne mogu slobodno da urade, onda bi imao robote. A Bog ne želi da ima robote, želi da ima, kao što vi možete zaključati svoju djecu u podrum i onda im se pojavljivati tako, svakih 7 dana i držati kao zatvorenike, kao što neke psihopate rade to, jel? Ali nećete vi time dobiti ljubav od njih i nećete dobiti istinsko dobro. Već ćete odgajati svoju decu, pustit ćete ih, on će često i da zgreše i da urade, i to ljudi koji imaju decu, koji odgaje decu, sasvim im je jasan taj odnos, kako je moguće da se greši, a da nekoga volite, i što više greši da mu više ljubavi posvećujete. I tu ima ona priča biblijska čuvena o zabludelom sinu, pa eto ne pročitaju naši gledalci, da bolje razumeju možda tu stranu. Koje je vaše mišljenje o meditaciji i da li je meditacija jedna vrsta prizivanja demona? Pa sama meditacija po sebi, ako ste vi okrenuti Bogom, neće ona imati nikakav problem. Vi ćete biti okrenuti Bogom i dok meditirate, dok je vaš mozak u stanju povezivanja s Bogom, nije to nikakav problem. Međutim, problem je kada vi ulazite u meditaciju radi nekih religijskih razloga, a duhovni entiteti naravno postoje i demoni koji postoje u tom svijetu, i kada vi krećete tim putem, a nemate Božju zaštitu, onda je sasvim jasno, i evo sve više eksperimenata isplivava u tim nekim graničnim područjima i tim kliničkim smrtima, šta se dešava, i onda vidite da zaista postoje entiteti koji prilaze čovjeku i koji zaista uzimaju, imaju veliki utjecaj na njega, i zapravo čovjek upada tu onda u veliki problem, jer demoni se nakače na njega i vrlo teško se od toga otkačiti, i bez Božje pomoći gotovo i nemoguće. Tako da sama meditacija kao oblik relaksacije duhovne, kada ste vi u odnosu s Bogom, to nema nikakvih problema oko toga, ali meditacija koja ima za cilj ulazak u te neke duhovne sfere bez Boga, tu je veliki problem, i tu ste vrlo blizu da budete okruženi demonima i da vas demoni opsednu, i da onda vam se dešava, onda imate više problema da se izvadite iz toga nego što ste ušli. Koje je vaše mišljenje o influencerima kao baka prase? Kako oni negativno utiču na decu? Pa vidite, to pogotovo baka prase, ja sam čuo da je njegov otac sveštenik, je li tako bio? A uticaj njegov na decu je prilično negativan i destruktivan. Tako da očigledno da ga ni otac nije naučio baš tome što je trebao da ga nauči. On imao veliki potencijal, i dan danas ima veliki potencijal da sa tom svojom gledanošću postane neko ko će zaista uvesti neke duhovne i moralna načela, koji će zaista obrazovati ljude i učiniti nešto pozitivno, ali očigledno toga ne interesuje, a vjerovatno i da ga interesuje da počne se baviti takvim stvarima, da bi ga YouTube izabranio, isključio, tako da on je tako obezbedio sebe egzistenciju u tom nekom smislu, mada imaju zbog toga i dosta problema i sa tim kriminalnim klanovima, ali to se vuče jedno za drugim, i to su takve stvari, tako da svak ima pravo na izbor i svak bira svoj put, niko ne može drugom ukrasti sreću i duhovnost, i sve je to dato za ono
koliko ulažete, kao i u baštovanstvu. Dakle, ono što ulažete, ono što posijete, to ćete požniti. Tako da je to je za njega, kao i za sve ostale, vredi ta sintagma. Šta se događa posle smrti? Eto, to ćemo vidjeti kad umremo svi. Pa dešava se da izlazimo po biblijskom tekstu, dešava se da izlazimo na sud, zavisi dakle da li su ljudi na Božjoj strani, na vaskrsenju, dakle neki izlaze na prekor večnima, da ja percipiram to da ljudi koji su se zaista odrekli, koji nisu se posvetili i nisu odlučili da žive život moralno i da se okrenu Bogom, da njima zaista prestaje život, ono što većina teista i danas veruje, da kada umru nema ništa posle toga, a ovi ljudi koji su odlučili da veruju Bogu i da budu okrenuti Bogu, oni nastavljaju večnosti da žive sa Bogom i eto, to je najjednostavnijem ono što bi trebalo da se desi. I to je opet pravedno zato što svak dobija ono što želi. Ovi što su želeli samo materijalno i želeli da umru i da nestanu, i oni će da dobiju to da nestanu. A oni koji su bili okrenuti Bogom i žele da provedu večnost sa njim, on će provesti večnost sa njim. Da li ćemo se ikad vratiti u svijet pre pandemije, pre rata? Da li živimo u neki način u nekom novom svijetu? Pa dobro, to su opet sad malo preteške riječi, to je jednostavno nasleđe onoga prošlog svijeta koji smo imali. Da ćemo se vratiti, sigurno se nećemo vratiti, jer predaleko je to otišlo i vidimo i sa ovim ratom koji je počeo odmah nakon pandemije. Te stvari su predaleko otišle da bi se mogli vratiti, da bi neki ljudi koji su zauzeli neke pozicije da bi ih tek tako predali. Pošto većina naroda ne želi nikakve promjene da radi, ne želi da se angažuje, onda naravno da su prepušteni da se njihovim životima upravlja, i onda kad kažu, znate, u komentarima, jao šta nam rade, pa i treba da rade, jer u stoci se tako i radi, i kad je narod dovede na nivo stoke i ne suprotstavlja se takvim stvarima, sasvim jasno je kakve će posljedice imati, i eto, o tome smo govorili i u ovoj emisiji nekoliko puta. Šta ljudi treba da rade kad se osjećaju da ih je Bog napustio? Pa treba da se okrenu Bogu, jednostavno da se ponovo vrate, jer Bog će ih u svakom slučaju primiti. Ali to da li ih je Bog napustio, Bog ih može napustiti samo ako su oni okrenuli leđa Bogu. Onda mogu da se osjećaju tako, ali tada u najtežim trenucima Bog je tu da im pomogne ako oni to žele, ali Bog neće da se nameće, jer Božja ljubav nije takva da se nameće i da na silu pokušava da dođe. Ona je tu, stalno je prisutna, ali vi morate da pokažete želju i da je zatražite, i kao, ne znam, sijalica koja svetli, dakle Bog je struja u utičnici, a da li ćete se vi priključiti da svetlite, to sve zavisi od vas. Da li je Sotona kriv što mi grešimo? Pa nismo krive, nije Sotona kriv, to je... Hrišćanstvo je napravilo tu jedan veliki trik, da je počelo svu odgovornost da stavlja na Sotonu, da je ljude izopštilo iz odgovornosti, a suštinski sve Božje zapovesti, sve je rečeno ljudima. Ljudi su krivi za to. I to je zato što traže liniju manjeg otpora i što ne žele da poštuju Božje zakone, ne žele da neko drugi za njih riješi stvari, a taj drugi po pravilu bude upravo Sotona, koji ih odvede na pogrešan put i koji ih svrati iz pravog puta. Tako da je odgovornost na ljudima. Dakle, Sotona ima svoj posao koji radi, ali odgovornost za svaki život ne može da preuzme za vaš život ni Sotona, ni niko drugi, nego vi ste odgovorni za svoj život. Zašto mi ispaštamo zbog greha Adama i Eve? Pa dobro, mi ispaštamo zato što je najjednostavnije bi bilo kad bi čovjek sam za svoje grehe odmah, kad bi bilo sve naplaćeno, kao što se i često dešava u životu. Međutim, jednostavno neki ljudi bi načinili toliko greha da bi ono što će platiti, plata je smrt, jel tako? Pa bi oni činili, umnožavali bi grehe, ali onda je Bog jednostavno rekao da postoji za tim ljudima koji čine takve grehe, da postoji i nasleđe, pa da će se na njihovim kolenima to desiti. I vi u životu vrlo često vidite da kada roditelji načine neke velike grehe, da onda to i njihova potomstvo ispašta, tako da zbog toga ljudi onda imaju duplo veće obazrivost, bar oni koji su okrenuti Bogu, da ne zgriješe i da se ponašaju prema Božijem zakonu, da ne bi upravo uradili takve stvari.
I zbog toga i mi nosimo, dakle, kao što nosimo naslijeđe od Adama i Eve i gena i genetskog materijala i svega, nosimo i to naslijeđe koje opet Isus, jel tako, kao što kaže, otkupio i koje će u svom drugom dolasku da razriješi konačno tu priču. Da li je Bog pravedan? Naravno, pa o tome govorimo sat i po, a i u Svetom pismu piše od početka do kraja. S tim što postoje milost i pravednost i on vrlo često odgađa tu svoju pravednost da bi ljudima kao roditelj sa decom, da bi im prema milosti dopustio da se pokaju, da isprave svoj put, a ne da ih odmah kažnjava na prvu. Tako da nekada u istoriji bilo i drugačije, bilo je prvo pravednost pa milost, ali Bog je pokazao milost uvijek kada je trebalo i osim što je pre svega je milosti pa je onda pravedan, rekao bi tako. Mada jedno ne negira drugo, to su dve osobine koje postoje. I neka ljudi pročitaju Sveto pismo pa će vidjeti kako je to funkcionisalo isto. Da li je svaka vlast od Boga? Svaka vlast je po Božjem dopuštenju, ali vlast nije od Boga i to u Svetom pismu jasno piše u Mojsijevim knjigama kada vladari, kaže, kada ovi knezovi narodni zgrešiše, Bog reče Mojsiju uzmi i povešaj sve knezove narodne i objesi ih prema suncu da se odvrati gnjev moj od Izraela. Tako da upravo je Bog bio taj koji inicirao da se povešaju knezovi narodni. Isto tako imamo kod Ilije kada sveštenici zgreše pa rade gadnu službu pa pokušavaju da samo udovoljavaju vlasti, kako Ilija na rijeci Kisonu kaže da se pokolje 4000 ovih sveštenika balovih, da se pobacaju svi dole, dakle nema tu kompromisa sa stvarima i sa ljudima koji zapravo izigravaju Boga i koji se lažno predstavljaju i zapravo pokušavaju da zavedu narod. I tako da ta priča o vlastima, to zapravo rade oni koji se trude da zadrže te satanske i sodomske vlasti na svom čelu i koji zapravo rade gadnu službu i koji su lažni proroci koji takve tvrdnje zapravo govore da bi sačuvali svoje pozicije. Dosta ateista priča kako je Biblija bila promenjena. Sad, da li je to istina? Pa nije, ja sam radio o tome video kompletan jedan i to je kompleksna tema, pa mogu da pogledaju taj video na mom kanalu Vanja Eles, tamo ima, ja mislim, oko sat vremena gdje se jasno govori o tome i ja sam išao u Izrael, ispitivao, pa mogu da se ispitaju ti tekstovi, originalnost teksta, da se proveri i kumranski spisi su najbolji dokaz toga, ali postoje i dokazi stariji od kumranskih spisa koji pokazuju vjerodostojnost biblijskog teksta, dakle od slova do slova. Zašto je Isus Hrist morao da umre? Zašto generalno Bog samo nije ljudima oprostio? Pa dobro, to je kompleksna tema, to se ne može odgovoriti ovako u 2-3 rečenice. To je dakle tema kompletnog hrišćanstva i kompletne civilizacije do danas. Tako da je vrlo teško to u 2-3 rečenice, ali ova cijela emisija nam govori sve do sada nam ukazuje upravo na taj odgovor. Tako da ima tu, ne pročitaju ljudi pa nek upoznaju Boga, moraju se približiti Bogu da ga upoznaju, kad ga upoznaju onda će znati zbog čega je to tako. To je upravo ista stvar kao što kad kažnjavate svoje dete. Možete ga pustiti da greši, da postane narkoman, da se ubije, a možete da mu date neke kazne, da ga uputite, razgovarate s njim, da ga uputite da bude ispravan i što bolji u životu dok ne sazrije. Tako da to je na istom tom nivou razlika i odgovora na to pitanje. Koji jeste finalni globalistički cilj? Pa mislim da smo to rekli više puta u emisiji, upravo globalistički cilj da se napravi jedna totalitarna vlada, jedan totalitarni sistem, da se napravi ono carstvo sa 10 careva koji će vlast primiti na neko vreme, neće biti pravi carevi, već će im biti data vlast na neko vreme i da se uspostavi taj totalitarni sistem gdje bi svi oni mislili da je to nekakvo idealno društvo, ta zlatna milijarda i da oni tu žive, a da ta milijarda radi za njih. Međutim, jasno je da se to neće desiti i pušteno im je samo do roka da se to desi prema scenariju kakav je Bog dao u Svetom pismu. Dakle, njihove naprave totalitarno društvo, ono što sledi i što se u mnogim naučno-fantastičnim filmovima već 2-3 decenije ponavlja i stalno imamo priliku to da gledamo i te priče nam se u stvari serviraju da bi to lakše progutali u trenutku da se to zaista desi. Da li će novi svetski poredak uspjeti?
Pa neće, o tome smo govorili, novi svjetski poredak osuđen je na propast, kao što je napisano u Otkrivenju i u Danilovim knjigama, tako da koje se prožimaju jedna drugo nadopunjavaju, tako da to Isusovim povratkom se završava, ali bit će vrlo blizu da uspiju. Hvala vam poštovani gledalci što ste gledali ovu emisiju, hvala gospodine Nele što ste došli da gostujete. Hvala vama i pozdrav i Božji blagoslov svim gledalcima. Doviđenja i sve najbolje. Doviđenja.